Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mwebwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Nawe mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye muraza kutwandikira muri comment section mutubwire aho muherereye. Hanyuma rero RDF kimara kuva muri Jamaica, hari ubutumwa bukomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara. Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya avuga ko ari inkuru ibabaje cyane. Hanyuma rero mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake niyo ngiye guheraho, hanyuma tubone kugaruka kuri ayo makuru yombi. Reka mbanze mbabwire ko Ubudage bwanenze Amerika idakozwa ibyo guhagarika intambara ya Iran. Chancelier Ubudage yitwa Friedrich Merz yatanze umuburo ko guhindura Iran umuyonga binyuze mu kuyirasaho ubudasiba ntacyo bizafasha mu guhindura ubutegetsi bwayo. Chancelier Ubudage Friedrich Merz yanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko nta buryo bufatika bwo kuva muri iyi ntambara imaze iminsi 18 ifite. Intambara igitangira, Chancelier Friedrich Merz ari muri bamwe badashyigikiye ibyo gutera Iran. Icyo gihe Ubudage kandi bwavuze ko bwari buzi ibijyanye n'iki gitero mbere y'uko kigabwa. Icyo gihe Ubudage bwashinjaga Iran kuba nyirabayazana ubugizi bwa nabi bwakomeje kandi kuranga Uburasirazuba bwo hagati n'intambara zidashira. Gusa ku itariki ya 16 Werurwe 2026 ubwo Chancelier Friedrich Merz yari mu kiganiro n'itangazamakuru yasabye ko ubutegetsi bwahinduka muri Iran ariko ko bitagerwaho binyuze mu mbaraga z'intambara. Ati ubutegetsi bwa Iran bukwiriye gusimbuzwa na guverinoma yimakaza demokarasi, icyakora kurasa Iran butitsa bizatuma byose bitagerwaho. Umuyobozi kandi yakanye uruhare rw'Ubudage muri intambara cyane cyane mu bikorwa byo kubohora umuyoboro wa Hormuz ufatwa nk'ingenzi ubijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petrol. Nta ruhushya rubitwemerera rwo muri Loni, umuryango umwe bw'Uburayi cyangwa se OTAN dufite nk'uko amategeko agaragaza ko ariho ruvanwa. Uyu muyobozi rero yavuze ko Uburasirazuba bwo hagati budakwiye kandi kwemera ko bugwa mu ntambara itarangira, agaragaza ko biteye impungenge z'imikoranire nabo muri iki gice. Yanenze Amerika ko nta buryo kandi yateganyije bwo guhagarika intambara. Ati kugeza ubu ntabwo tuzi uburyo iyi ntambara yagera ku kigamijwe. Intambara kandi igomba guhagarikwa ati mu buryo bwihuse hisunze uburyo bunoze bwo kwirangiza. Friedrich Merz, Chancelier w'Ubudage, yavuze ibi mu gihe kandi Burayi buri ku gitutu cy'ibibazo by'ubukungu ishobora guhura nabyo biturutse kuri intambara mu gihe yamara kandi igihe kinini cyane mu rwego rw'ingufu. Ubudage bugaragazwa nk'ibihugu bishobora kandi kugirwaho ingaruka z'uburyo bunyuranye, burimo no kuba kandi bwakwakira impunzi nyinshi cyane ziturutse muri iki gihugu. Witwa ari gusaba kandi Amerika yo kurangiza intambara mu gihe Donald Trump yasabye ibihugu bigezwaho ibikomoka kuri petrol binyuze mu muyoboro wa Hormuz cyane cyane byo mu Burayi kohereza ubwato bw'intambara bwafasha mu kurindira umutekano ubundi bwikoreye ibikomoka kuri petrol. Ni ibintu rero abanyaburayi kandi bari kugenda mu gace cyane ko benshi batemeranyaga n'ibyo kugaba ibitero byeruye ku gihugu cya Iran. Mu buryo bw'inshamake kandi reka mbabwire ko mu makuru akomeje kugenda avugwa, biravugwa yuko abarenga 100 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Abarenga 100 baguye mu gitero Pakistan rero yagabye kuri Afghanistan. Abarenga 100 nibo rero baguye mu gitero cyo mu kirere Pakistan yagabye ku kigo ngororamuco kibarizwa mu murwa mukuru wa Afghanistan, Kabul. Abahaye makuru BBC bo muri rishami rya Kabul Forensic Medicine bavuze ko iki gitero cyari gikaze cyane ku buryo imibiri yangijwe cyane bimwe utamenya umuntu uwo ari we. Pakistan yakanye ibyo kugaba ibitero kuri icyo gikorwa remezo cyifashishwa mu buzima, igaragaza ko iyo yarashe ku bikorwa remezo bya gisirikare n'ibindi byifashishwa n'imitwe y'iterabwoba. Umunyabushyamirane hagati ya Pakistan ndetse na Afghanistan bwafashe indi ntera mu kwezi gushize. Pakistan ishinja abi Kabul gufasha imitwe y'iterabwoba irasa ku butaka bwayo, ibintu Afghanistan ihakana yivuye inyuma. Ubutumwa bwa Loni butanga ubufasha muri Afghanistan UNAMA bwamaganye icyo gitero buvuga ko cyagabwe ku bitaro bizwi nka Omid Addiction Treatment Hospital. Mu itangazo bwatanze bwakomeje bugira buti UNAMA irahamagarira impande zombi guhagarika imirwano ndetse no kuzuza ibyo zisabwa hisunzwe amategeko mpuzamahanga mu kurengera abasivili. Bivugwa ko abantu barenga kandi 200 bari kuvurwa ibikekwa ko bishwe n'iki gitero bashobora kandi kwiyongera. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima muri Afghanistan yitwa Sharafat Zamani Amrakail yavuze ko nta bikorwa remezo kandi bya gisirikare byari hafi y'icyo kigo.
Ku rundi ruhande abayobozi ba Afghanistan bavuze ko abaguye muri iki gitero barenze 400, icyakora imibare kandi ntivugwaho rumwe. Aharashweho higeze kandi kuba ibirindiro bya Amerika, icyakora nyuma haje kuba ihuriro ry'abakoresha ibiyobyabwenge ubwo abataliban basubiraga ku butegetsi muri 2021 bahinduye ikigo ngororamuco cyita ku bakoresha ibiyobyabwenge. Mbere makuru kandi mu buryo bw'incamake muri Republika muri Congo Brazzaville witwa Denis Sassou Nguesso yatorewe kuyobora iki gihugu. Denis Sassou Nguesso imyaka 82 yatore manda ya gatanu yo kuyobora Republika ya Congo ku majwi 98.82%. Denis Sassou Nguesso wari uhanganye n'abandi bakandida batandatu yakurikiwe n'uwitwa Mabio Mavungu Zinga w'imyaka 39 wagize amajwi 1.80. Umugabo yabaye kandi mu nteko ishinga amategeko ya Congo Brazzaville. Amakuru yatangajwe na televiziyo y'iki gihugu muri Congo Brazzaville ibituma Nguesso w'ishyaka yitwa Congolese Labour Party akomeza kuguma ku butegetsi amazeho imyaka hafi 38. Amatora muri Congo Brazzaville kandi yabaye ku itariki ya 15 Werurwe 2026. Abatsinzwe matora bafite iminsi igera kuri 5 yo kujurira, hanyuma ubujurire bukigwaho n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu minsi 15 mbere yuko ibyavuye kandi matora byemezwa burundu. Denis Sassou Nguesso wahoze mu ngabo zirwanira mu kirere yagiye kandi ku butegetsi mwaka w'1979, yatakaje ubuyobozi mwaka w'1992 ariko yongera kujya ku butegetsi mwaka w'1997 nyuma y'intambara. Muri 2015 muri Congo Brazzaville kandi hahinduwe itegeko nshinga hakurwaho ishuro perezida agomba kuyobora ndetse n'ibijyanye n'imyaka, bituma yemererwa kandi kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu muri manda 3 z'imyaka 5. Congo Brazzaville iherereye muri Afurika hagati aho ihana imbibi na Gabon, Cameroon, Repubulika ya Centrafrica na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iri ku buso bwa kilometero kari 342, ikabarirwa abaturage barenga miliyoni 6 nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma rero reka tujye ku nkuru ivuga ku gisirikare cy'u Rwanda. Urabizi ko mu minsi mike ishize ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zo mu itsinda ry'abubatsi ryari mu gihugu cya Jamaica mu kujya gufasha rero mu by'ukuri mu bigikorwa bijyanye no gusana ibyari byarangijwe n'inkubi y'umuyaga. Jamaica rero yashimiye u Rwanda rwayoherereje abasirikare bo kuyifasha gusana ibyangijwe n'ibiza. Umugaba mukuru w'ingabo za Jamaica yitwa Vice Admiral Antoinette Wemeys Garman yashimiye u Rwanda ku gikorwa rwakoze cyo kohereza abasirikare bo kubafasha gusana ndetse no kubaka ibyangijwe n'inkubi y'umuyaga yiswe Melissa. Ibi Antoinette Wemeys Garman yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umujyanama mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Colonel Deo Mutabazi cyabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Jamaica kiri i Kingston. Colonel Deo Mutabazi yagaragaje ko iki gikorwa cyo kohereza kandi ingabo muri Jamaica kigaragaza ubufatanye bukomeye cyane uri hagati y'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Jamaica. Yavuze ko ibyo bishimangirwa n'ubutumwa yahawe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga washimangiye ko u Rwanda kandi rwishimiye gukomeza guteza imbere umubano w'ibihugu byombi kandi rwiteguye no gukorana na Jamaica no mu zindi gahunda z'ubufatanye. Tariki 28 Ukwakira 2025 nibwo inkubi y'umuyaga yibasiye ibice byinshi cyane bya Jamaica, cyane cyane mu gice cya St Elizabeth ndetse na Black River. Urwego rushinzwe iteganyagihe rwasobanuye ko yari ifite umuvuduko wa kilometero 198 ku isaha. Abantu 45 bishwe n'inkubi y'umuyaga mu gihe abandi barenga 15 baburi birengero nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abigenga rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA. Ibigo by'amashuri 150 n'inzu z'abaturage zirenga 120 byarangiritse, mu baturage 626 bagizweho ingaruka n'iki kiza. 950 ntibafite aho kuba kuko inzu zabo zasenyutse burundu. Tariki ya 14 Mutarama 2026 nibwo u Rwanda kandi rwohereje muri Jamaica itsinda ry'abasirikare bo gufasha iki gihugu gusana ibikorwa remezo byangijwe n'inkubi y'umuyaga. Mu gihe cy'amezi agera kuri 2 ari itsinda rimaze kandi muri iki gihugu rifatanyije abasirikare Jamaica ryubatse inzu 62 zari zarasenywe n'ibiza ndetse bongera kandi ibyumba by'amashuri ndetse banavugurura inzu icumbikira abana bafite ubumuga muri iki gihugu cya Jamaica. Tuje kuri Perezida William Ruto. Aramakuru avuga yuko guverineri yagirangije William Ruto rashitane. Guverineri w'agace ka Trans Nzoia muri Kenya yitwa George Natembeya yatangaje amagambo yibasira Perezida William Ruto, avuga ko ari umukristo ariko nta mbabazi agira ndetse ko umurebye neza naho atandukaniye na Lucifer.
cyangwa se shitani. Uyu mugabo rero yabigarutseho ku itariki ya 16/26 avuga mu gihe William Ruto yari vice perezida yakundaga kandi guhamagara na Tembeya wari komiseri ubu muri Rift Valley wari ushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano ndetse no gushyira mu bikorwa imishinga ya leta, amutera ubwoba ko azamwirukana. Ati Ruto ni umukristo ariko ntabwo ababarira, ni umugabo uhora ashaka kwihorera, ntaho atandukaniye na shitani Lucifer. Ntabwo rero atinzi icyo aba yarakoze iyo aba ari perezida. Ati yo nibutse ukuntu igihe nari komiseri wa Rift Valley ati we ari vice perezida yakundaga kandi kumamagara ntera ubwoba ko azanyirukana ku mwanya wanjye. Uyu mugabo rero yavuze ko Ruto yamuteraga ubwoba gutyo igihe yari kwirukana abantu mu ishyamba rya leta ariko Ruto atabishaka. Na Tembeya yavuze ko yishimira kuba rero yarasezeye imirimo itangwa na guverinoma akinja muri politike kugira ngo rero yicungire umutekano, kuko mu bisanzwe leta iyo icyo ishatse cyose igikora kuko ifite ubushobozi. Ashimangiye ko iyo aguma rero mu mirimo ya leta atari umunyapolitike ntaho yari kumenera, kuko Ruto ngo bari bafitanye ibibazo aba yarahise rero amwirukana umunsi yabereye perezida w'iki gihugu cya Kenya. Myani makuru akomeza kugenda avugwa, reka duce muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabwire ko umuyobozi ukomeye cyane yatangaje ko adashyigikiye intambara ya Iran ahita yegura vuba na bwangu. Ni umuyobozi w'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe kurwanya iterabwoba yitwa Joe Kent yatangaje ko adashyigikiye intambara iki gihugu cye cyashoje kuri Iran, ahita rero yegura. Ku itariki ya 17/26 Kent yagaragaje ko nubwo perezida Donald Trump yafashe icyemezo cyo gushoza intambara kuri Iran, nta kigaragaza ko Tehran yari ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'Abanyamerika. Joe Kent yasobanuye ko bigaragara ko Amerika yatangije intambara ibishingiye ku busabe bwa Israel n'Abanyamerika bakorana nayo bafite imbaraga zo kumvisha umukuru w'igihugu kucyo icyo cyari icyemezo gikwiye. Agize ati nshingiye ku mutimanama ntabwo nshyigikiye intambara yo muri Iran. Iran ntiyari iteje ikibazo ati cya vuba ati ku gihugu cyacu, kandi bigaragara ko iyi ntambara yatewe n'igitutu cya Israel n'abahuza ati b'abanyambaraga b'Abanyamerika. Amerika na Israel bifatanya muri intambara kuva tariki 28 Gashyantare 2023 binyuze mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Epic Fury na Operation Rolling Lion. Ubuyobozi bw'ibihugu byombi kandi busobanura ko bugamije gusenya ibikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire, misile n'inganda zazo, ariko ko binashaka gufasha Abanyarwanda kwihitiramo abayobozi beza. Makuru yacu rero reka dukomeze mbabwira ko muri Nigeria hari igitero gikomeye cyane cyabaye. Ni igitero gikomeye cyane cyishe abantu bagera kuri 23 gikomeretsa abandi 108. Ni igitero bikekwa ko ari cy'ubwiyahuzi byagabwe rero mu mujyi wa Maiduguri mu ntara ya Borno muri Nigeria, cyahitanye abantu 23 abandi 108 barakomereka. Iki gitero cyagabwe kwa 16 Werurwe 2023 bikekwa ko ari cy'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram umaze igihe warazahaje Nigeria. Polisi y'uyu mujyi itangaza ko igitero kimwe cyabereye ku isoko, ikindi kigabwa marembo y'ibitaro bya kaminuza bya Maiduguri, ikindi kandi kigabwa ku nzu itangirwamo serivisi z'iposta. Umuvugizi wa polisi Nahumu Kenneth yatangaje ko ibyavuye mu iperereza rya mbere byerekana ko ibitero byakozwe n'abiyahuzi biturikijeho ibisaso. Yongeraho ko amahoro yagarutse mu bice byahungabanyijwe n'ibi bitero. Guverineri wa Borno witwa Babagana Umara Zulum yavuze ko ibi bitero kandi bitari bikwiye byuzuye ubugome ndengakamere kandi ari amahano. Nubwo nta mutwe urigamba kugaba iki gitero, umujyi wa Maiduguri uherereye rwagati mu bice bya Boko Haram na Islamic State bikoreramo, bigakekwa ko ari imitwe yabikoze. Mu itangazo igisirikare cya Nigeria cyashyize hanze ku itariki ya 17/26 rivuga ko ubu bwiyahuzi bikekwa ko bwakozwe n'abo mutwe wa Boko Haram. Liti ibi bikorwa by'ubugwari byibasiye ibice bibarizwamo abaturage benshi, ibyihebe bigerageza kwica abantu benshi cyangwa se kubakomeretsa kugira ngo bireme akaduruvayo mu mujyi. Iki gitero ni icya kabiri kigabwe muri Maiduguri mu mezi agera kuri 3 ashize, kuko icyaherukaga cyabaye mu Kuboza 25 aho umuntu yiturikije ku musigiti wa Al-Dum, abantu 7 barapfa abandi 35 barakomereka. Kuva Boko Haram yagera muri ntara ya Borno mu 2009 bivuga ko imaze kwica ababarirwa mu bihumbi, mu gihe kandi abandi miliyoni 2 bavuye mu byabo, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira muri iki gihugu cya Nigeria. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, katujye kuri inkuru. Mu by'ukuri ni iki Amerika, Israel n'ibindi bihugu by'Abarabu bifuza mu by'ukuri kuri iki gihugu cya Iran?
Abantu benshi nubwo atari bose bifuza ko intambara irangira vuba bishoboka, ariko se ni mu buhe buryo? Aho niho rero ibitekerezo bitandukanye. Reka dutangire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intego z'intambara za Donald Trump ntizisobanutse neza, zisa n'izindagurika. Hari igihe avuga ko igamije gukuraho ubushobozi bwa nuclear bwa Iran, kwishyira mu maboko ya Amerika kwa Iran no kwemera ibyo Amerika ndetse na Israel bayisaba byose. Ubundi akavuga ko ashaka kandi gusenyuka burundu bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Kisilamu. Kugeza ubu Iran ntabwo irishyira mu maboko ya Amerika cyangwa se ngo isenyuke, ariko igisirikare cyayo cyacitse intege cyane nyuma y'iminsi 19 yo guterwa ibisasu. Ibiganiro bitaziguye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byaberaga i Geneve muri Gashyantare biyobowe na Oman, byari birimo rero kuzana icyizere ku kibazo cya nuclear. Abanya-Oman bavugaga ko Iran yari iteguye kugirana amasezerano akomeye atanga icyizere ko Tehran itazakora intwaro za nuclear. Ibi kandi bisa nkaho bigoye nyuma y'uko Iran itoye umutegetsi wayo mushya w'ikirenga, umugabo ushobora kandi kurakaza Washington, Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei wishwe ku munsi wa mbere w'intambara. Kubera izamuka ry'ibiciro by'ibitoro ku isi, ifungwa ry'umuhora wa Hormuz hamwe n'impungenge zikomeje kandi kwiyongera mu gihugu, mu gihe kandi Amerika irimo yinjira mu yindi ntambara ihenze y'umurasirazuba bwo hagati. Hazabaho kandi igitutu gikomeye cyane kuri Trump kugira ngo ahagarike intambara, ariko bizamugora gutsinda niba ubutegetsi bwa Tehran bukomeje kuba ubutegetsi butajegajega. Icyo Iran itashakaga kuganiraho ni ukugabanya cyangwa se guhagarika gahunda yayo yo gukora ibisasu bya misile bigera kure cyane, cyangwa se inkunga yayo ku mitwe y'ishyigikira muri ako karere nk'Abahuthi muri Yemen cyangwa se Hezbollah muri Liban. Icyo Washington hamwe n'abandi rero benshi cyane mu bafatanyije bifuza ni uko intambara irangirana n'ihirikwa ry'ubutegetsi bw'umutegetsi w'ikirenga, hagashyirwaho guverinoma nshya itorwa mu buryo bwa demokarasi bashaka, n'ubutegetsi bwa Iran budatakaje ikibazo ku baturage bayo cyangwa se abaturanyi bayo. Ariko kugeza ubu ibyo nta kimenyetso na kimwe kigaragaza kuri ibyo bizabaho. Niba rero ibyo bidashoboka, umusaruro mwiza uzakurikiraho kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara ni uko Repubulika ya Kisilamu yangiritse cyane, ihindura imyitwarire yayo, ikareka guhotera abaturage bayo kandi ikareka burundu gushyigikira imitwe y'iterabwoba yo muri ako karere nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma Iran yifuza ko intambara irangira vuba bishoboka, ariko ntabwo irangizwa n'amasezerano Washington. Irabizi ko ishobora kandi kurwanya Trump cyane muri iyi ntambara bitewe n'imiterere yayo. Iran ifite inkombe ndende kurusha izindi zose zo mu kigobe, kandi ifite ubushobozi bwo guhagarika ingendo mu gihe kitazwi mu nzira ya Hormuz, abaca amato mu bihe bisanzwe atwara hafi 20% by'ibitoro byose ku isi. Ubusabe bwa perezida wa Amerika ko yafashwa gufungura uwo muhora ntabwo ibindi bihugu byabwemeye. Ubwongereza, Uburayi n'ibihugu bihangayikishijwe no gushyira amato yabyo y'intambara mu kaga binyuze mu guherekeza amato y'ubucuruzi agaca muri iriya nzira, mu gihe bitashyigikiye iyi ntambara ndetse no mu bihe byashize. Mu by'ukuri rero Iran ivuga ko intambara igomba kurangira yizejwe ko itazongera kandi guterwa ukundi, kandi inasaba indishyi z'intambara ku byangijwe n'indege za Amerika na Israel. Iran izi ko ishobora kandi kudahabwa na kimwe muri ibyo, ariko ubutegetsi bwa Repubulika ya Kisilamu ya Iran n'umutwe wayo w'ingabo zirinda impinduramatwara bashaka gusa kurokoka iyi ntambara kugira ngo bashobore kandi gutangaza intsinzi ku baturage babo n'isi yose muri rusange. Mu bihugu bitatu biri mu ntambara, Amerika, Iran na Israel, Leta Netanyahu isa nkaho rero idashaka kurangiza intambara. Barashaka kubona ububiko bwinshi cyane bwa misile za Iran busenywa, hamwe n'ububiko bw'intwaro, ibigo by'ubutegetsi, ahantu hagenewe radar n'ibirindiro by'uriya mutwe udasanzwe wa Iran. Birumvikana ko rero ibi byose bishobora kandi kongera kubakwa intambara irangiye, bityo Israel yifuza ko Iran yumva ko hari ikiguzi kinini cyane mu kubikora, kandi bivuze ko indege z'intambara za Israel zishobora kandi kugaruka kurasa Iran na nyuma y'intambara. Israel ibona ibisasu bya Iran n'umushinga wayo wa nuclear nk'ikibazo gikomeye cyane ku kubaho kwayo. Muri rusange guverinoma ya Benjamin Netanyahu ibona ibibazo nk'ikintu Israel idashobora kandi kwihanganira, nubwo ibi atari ko abaturage bose ba Israel babibona, kuko bamwe banenga iyi leta kuba gashoza ntambara. Ibihugu by'Abarabu rero, ibihugu by'Abarabu byo mu kigobe cy'Abarabu, Arabia Saudite, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Bahrain, Kuwait na Oman byatekerezaga ko bishobora kandi gukomeza kubana mu mahoro na Repubulika ya Kisilamu ya Iran nubwo byahoranaga urwikekwe. Ubu rero birakajwe nuko
nubwo banze gushyigikira iyi ntambara kuri Iran, bikomeje kandi kuraswaho hafi ya buri munsi bivuye ku ndege zitagira apilote na za misile za Iran. Iran ivuga ko irimo kwihorera ku bikorwa by'ibirindiro by'ingabo za Amerika biri muri ibyo bihugu. Umwe mu bategetsi bo mu kigobe yagize ati umurongo utukura warenzwe, ati nta cyizere kikiriho hagati yacu na Tehran kandi ntabwo dushobora kandi kugirana nabo umubano mwiza nyuma y'ibi ngibi nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Munyemerere mbashimire cyane, mbifuje gukomeza kugira